eşek imajiyan suyu arşivinin kuşnake emzin meşandı. Felsefeyke hem yandıkın, ruheke hem yandıkın. Sakina Chances, 54, was one of the founders of the PKK, the Kurdish Workers' Party. Fidan Dohan, 30, was in charge of the party's lobbying efforts. Leyla Salamez, 25, was a young militant. Kit piştvelahaya ve derbi kemer. Yani tişteki vahaku dünükari aşkere bir tişteki rengi tüne jboy ve gece çalaki kurda u dostevina ve berdavan bike. جنابندان و چنا رادیو دنگ گلدن باش کدرن هجایرو نهیچله 2024 سه شمال بروکسل ساعت 14 لامدیجی ساعت 16 امنوچه ودای پیشکش بکندم دم آزادی را براپویه ev 11 سالن عدالت فرانسا دبن شکو گمان ده لبر واهی بروی انفورماسیون یا کردستان بیرانینا شهیدین کمکجیا پاریس پیکات ایروج سریس به و گلک رو برین سازی و رخصتن کرد و هجمارک رایدارن فرانسی جید داخویانه ده آماده بون آخافتن هاتن کرن آگاهیم برفرهتر امیج پاریس بگرن هروهاج لگلک ناوندن دنیا کردستان و اروپا جی جبو بیرانینا شهیدین کمکجیا پاریس مش و داخویانی هاتن داین برم دچن پاریس برای پاریس هوال سارا مارشال سرخطا تلفنی اکتیویستا ژنولوژی هوال سارا مرحبا اشتره هوال سارا روشباش هوال سارا مارشال روشباش هوال سارا گلک سپاس کن روشباش هوال سارا ایرول گلک ناوندن اروپا جی بیرانینا سارا روشبین رونهی هبول یک جه داخلانین هدیه گرینک لبر بروی انفورماسیون کردستان جهه کمکجی هاته داین جه سرس به و لوی دریم دخوازن آگاهی برفراتر جته بگرن هوال سارا نرخاندن تل سر وان داخلانین کو سرس به هاتن داین چه بون بشتارین داخلانیان کسین کو لوی دری آخوین چه گوتن VSB hem civak hem jî partiyên siyasî hem jî rexistînên mafê mirovan hem jî dostên gelê Kurd bi hev re bûn ji bo her sê peşengen jin Sakine Leyla û Fidan bibir bînin û di heman dime de jî yê katilkirina yê par jî bibir anîn bi şexsiya evîn Abdurrahman û Mir daxuyanî gelekî wisa li ser pêwîstiya ku ev tekoşînê heta dawî berdewam bike ji ber ku her sal ewka jî dostên Kurdan ewka jî civaka Kurd jinên Kurd dîkadan dene lêbelê em dibînin ku dewleta Fransa jî bedeng dimîne ku daxwaza ku serê dewlet were rakirin tu peşketin serviyê sasî tu gav ji mêlê hikûmeta Fransa jî û serokkomara Macron nehatiye dayîn ev hatiye şermezar kirin û wekî peyamekê hevpar hatiye dayîn ku evê tekoşînê berdewam bike heta ku van katilkirinan werin ronî kirin. هوا سارا لوی داره دیمنا دم گلک رای داره فرانسیش لوی داره دیتن دا آخوین آخفتن کرن او جبو وی هلوستا دولت آخوا چید بیجن؟ Aslında her usa sal derbaz dibin guman jî peş dikeve. Gumanê hem gelê Kurd ama de heman demede jî bi taybet ji mêlê civaka Fransî bixwe
guman li ser hikûmeta xwe heye ku dibêjin eşkereye ku li hevkirînek di navbera dewleta Fransa û dewleta Tirkiye de heye. û îro jî şermezarkirîna wan ev bû ku evê ji bo berjewendiyên em dikarin bêjin aborî yan jî leşkerî yan jî siyasî nabe ku gelê Fransa van lîstokên kabul bike jî nabe ku lê orta Parîsê jinên pêşeng gelekî ku ji bo demokrasî azadiya jinê û ekolojî bedel dane tekoşîn dikin li hemberî terorîsmê jî şerkirîne nayê kabulkirin ku li Fransa werin kabulkirin ev jî em dikarin bêjin bêguman ev ji mînê dewleta Fransa tugav nayavetin ama çavên gelê Fransa jî vedibin. û aslında îro jî hatiye gotine hakîket em baş dizanin me dîtiye aniha em çi dixwazin ku ev bibe adaletê. بله هوال سراوکی اکتیویسته که جنولوژی جیم دخوازن در خاندنا تپرسن ها شش مهیجی دو مشین مزن پیکاتن کردستانیان و دوستی وانجی دخوازه خلوی در دوان مشاندارین زوان جورو هاده و ایت کوشینه که چوال بندا لبندا کردستانیان بتایبتی جنین کرد و دوستی وان تو دیکاری دوباره بکی؟ جبو بجهبونا عدالت جبو کو بگیجن وی ارماجه خواه جنها پی و تکوشینه که چوال بنده کردستانیانه بطایبتی لبنده جنانه جمیله دوستن گله کرد بگمان دوستوان و جنان جی اره یه جنان بگیشتی بله aslında mirov dikare bibine jî ku 10 sal derbas bûn yan 10 salan ha jî katilkirina yekemin û her dîçe jî ji ber ku dewlet hewl didin rastiya van komkujiyan ve şerin mirov dibine ku giringe ku her jî rastiya van katilkirinan zêdetir belav bikin û bidin nasin jî ev jî pêwîstiye ke gelekî giringe bi taybet ji bo ciwanan ji ber ku ciwan 10 sal dibe ku aniha tam nizane bûnûsa çawa pek hat şi pek hat de heman deme de jî bu 11 sal ku hatibû gotin ku jînen ku pen kuştin û van kuştînên jînên pêşeng hem li Kurdistanê ji bo pêşiya azadiya jînê te girtin azadiya jînê ku li Kurdistanê wekî şoreşê xwe îfade dike ama di heman demê de jî ev derî ve dike ku li hemberî hemû jînên pêşeng yên civaka xwe yên ji bo azadiya xwe ji bo jînên cîhanê jî tekoşîn dikin van komkujiyan rêve dikin ku li her derin evê pek were ji ber vê jî car caran pêwîst e wisa bi rengekî wisa zanîstî mirov bikaribe ev tekirî di navbera tekoşîna hevalên me ku hatine şehîdxistin û rastiya jin di qada dunyayê de jî betir wisa bide pêş bide naskirin bide femkirin ji bo ku em li hemberî van komkujiyan bikaribin xwe biparêzin wekê jîn wekê ciwan wekê civak hem li Kurdistanê hem jî li Avrupa wekê bi nerînekê hevpar bi hezekê hevpar ev kar temeşandin berdewam bike ama bêguman her kesî pêwîstê xwe berpirsiyar bibînin ji bo vê bike hezekê rexistîne û zanîstî باشه gelek spas dikim heval seramarşa xebatê de serkevtên dixwazim dem baş spas Serokko milliyetçilik, dincilik, bilimcilik, cinsiyetçilik mahkumdur ve kuşun dedi yaşandı. İdeoloji masel bir evlere var. Yani dici her çağ gevreperestinin hem şimdi psikoloji hakkında aslında. Hem seneli gerimaya ezdir hakkında. Çünkü çıl salar hep bu yine kazanç kırıyor. Nasıl kazanç kırıyor.
Berkudaniya jibili Paris'e gelek navendin Avrupa u Kurdistan'e çalaki iro hebun meşatını darxısın. Yek civan navendan li Kurdistan'e li Rojava bu Welatiyên kantona Cizîr û Firatê li dijî komkujiya Paris'e meşiyan. Di salvegera yazdemîn de şeniyên kantona Cizîr û Firatê daketin qadan û komkujiya Paris'e bütün dişer mezakirin. Meş bi pêşengiya kongrestar li ser asta kantona Cizîrê li bajarê Qamişlo bi beşdariya bi sedan şeniyan bi duruşma na تندی رپیک هاتم جرخره عثمان سبری آل باجر قامشلو هر نوانده محمد شیخ و یا چند هنری دوام کرد و لودری و گوهری میتینگ دا هفتن دهات گوتن هوال ساکنه و هفریمی برخدانه که مزنج بو گل کرن دخوازن اراده جنان بن پی بکن لیبلا دجمنه می باش بزانه بکو امیل سر خطا شهیدین خواه بن و تجاری برخدانه مهرانا وسته لکانتونا فراتیجی پاکروانین کمکوژیا پاریسی جالی بسدان شنیان و هاتن ببیرانین اندما مجلسا پیده ما بهات کوچر لودر آخوی دیار کرکو ساکن جانسز ببرخدان خوش بو تواهی جنین جهانی بوی میناکم لشهبایجی بدرشما گش کرنا آگری برخدان تولهدان شهیدین پاریسیه مشک بکات گله عفرین و شهبایی و همو خبرکارین سازین هربی بشتار بون به همان ارمانجی لکانتون هسکی جی سجنین تکو شهر جالی خوجهین کرد عرب ارمن و سوریان ve hatın bibirani. نگرتگاه گروا برچی بونه اجبازادی عربر عبدالله جلان بردوام دکه بن پیکرن مافانچی دومن تکنداری 12 گرتگاهان راپور هات آشکار کردن هات گوتن مافین گرتین دگروا برچیبونه ده تیم بن پیکرن کوردیناسیون شوپاندن و شافدیریا گروا برچیبونه ل ایوانا کنفرانسا طاهر الچی باریا وانی دا خویانی دا ji koordinasyonu Parizer Mustafa Özoral bin pekirên mafan yeni dijî girtiyên bidaxwaza azadiya fîzîkî ya rêber û calan û çareseriya pirsgirêka Kurd di çalakiya greva birçîbûnê de ne rêz kirin Özoral da zanîn ku li hin girtîgehan kontrolê tenduristiyên rojane nayên kirin hin caran kontrolên tenduristî jalê bijîşkê revîrê ve nayê kirin vîtamînên B1 û B12 nadin wan دست نشان کرد که دوی داخوازن گرتین د چالاکیا گروا برچیبونه دنه بینه بجهانین گرتین لگرتیگاه گراوی یا امرالی تین راگرتن جی بگرتین دن این گرتیگاه ترکیه یندن تین راگرتن ره خودی همان مافینه özral گوت جبو هر گرتیه کی کو دست گروا برچیبونه دکه دوی جالی دکتور گرتیگاه و دوسیه که تندرسی بی آماده کرن و کنترل تندرسی روزانه بکرن و د دوسیه اینوان ده بینه قید کرن دوی پدوین وکی خوی شکر کربونات وافکی و دو و ماست و هر وکیدن روزانه تراگرتیان بداین دوی روزانه بکومی 2 تابلتین 500 میلیگرام و ویتامین B1 تقص ورداین جبو گرتین دگروا برچیبونه ده آگاهی که تیرکر لسر گروین برچیبونه هبه دوی ده پرسیرن دیسیپلینه ین هاتنه دست بکرجی دمل دست پاش و بینه کشاندن قیوم جولمرگی نوی خزا و قدسی لکولانین جولمرگی کر دیدما برخوادن خواره بریه ده باجار گوری جالی بالافرین شهر هلیکوپتر و تانقان و هاتبو بمب کرن و ده انجام ده گلک جهات بون هنوی شاندن د جولمرگی گور شمزینان و چله لشکر و پلیس هر سال هجمارا زیده یا کردان قتل دکه و پولیتیکای قرکرنا چاندیجی د دومینه د سرادری AKP MHP کو باجار و گوهراندی گرتیگه که سروکری ل جولمرگی ناوی دو کولانان گوهرد و یک جوان کرد کولانا قدسی یادنجی کرد کولانا خزایی کونها دبن بمب بارana İsrail'e dene. Kayyum AKP'yi ku şaradariya Jolmergê xesib kiriye û meclisa şaradariyê ji holê rakir û wekî biryara meclisê nîşan da ku tiştek bi navê meclisê lê tune ye û navê kolanan guhert. Kolana bi hejmar hezar û neh ku dikeve navbera kolana Altay û Atlılar ya daxa Bulakê kirin kolana xezayê. Dîsa navê kolana bi hejmar 1022 ku di navbera taxa Bulak û şaradariya bajarê kevin de ye kirin kolana Qudsi. کوردیناسیون جنان د جوینا ساله د خباتن خوښ کړه کرن کوردیناسیون جنان یا رهبری خاصریا دموکراتیک اهرما باکور سوریه جوینا خویا سالانه له هولا جوانان یا مجلس رهبر پکانی خباتن سال 2023 نرخاندن پلانسازی سالانو اجرای گشتیره اشکره کرن اندام دسته سروکاتیا پیدی فوزا یوسف و کوردیناسیونن جنان این هفت کانتونان نونرین کمیته نویسکه و رخصن جنان این هرما باکور و رشلات سوریه آماده بون
سروکا دسته جنانی ریوبری خواسته هریما باکر و روشلات سوریه عدالت عمر روشا سیاسی نرخاند پیش راپورن ساله ین هفت کانتونان کمیته اونیفسکین جنان هاتن خواندن و نرخاندن دداویا جوینه ده انجام نامه جالی سروکا مجلس ریوبری خواسته یا هریما باکر بریوان خالد فهات خواندن ده انجام نامه ده 20 خالن هاتن ریسکرن و هاد گوتن بلند کرنا آستاته کشینه لهمبر همو سیاست لدوجی جنان و تک برنا شر تایبت و به تایبتی لدوجی شر قرکرنه ی دولت تا ترکم پشکریا یکی نیم پاراسنا جنیه پیج اساسه تک برنا همو اجرای تندیه زاینت پرستیه و بازرگانیا لسر مافین جنان جبوی خورد کرنا تکشینه مرج نبه نبه دست تک داین آبوریا جنان و پیدا کرنا درفتین کار خورد کرنا آگاهی دانینا کو خدمت دوزا جنان بکم خورد کرنا تکلی و کوردینیا به تبگرین جنین هرمی و نابنه تویره آماده کرنا مهرجانه که هنری و جایی به بنای رجا جنانیا جهانی هشتی داره و کرنا پرورده این به پیشنگی دسته جنان و نویسگاه پرورده بلگه کرنا چیروکین جنان بریا بلگه فیلمان و چاپ کرنا پرتوکان و آماده کرنا پروژه نو چنوچین جهانی رم دوام دکن اسرائیل لباشر لبنان عربی بمب کر پلافرک اسرائیل وسبه به مشک عربی لسریا قندوری یا نافچه بنت جبل باشر لبنان بمب کر لگور آژانس روترسه کو آگاهی خواهج دو چافکانی لبنانی ورگرتنه دیری شده سی اندامین حزب الله هاتنه کشتن مدیا اسرائیل راگهاند کو ایریش به بالافرک بیمروف یا بچک پکاتی جالی لبنان وجی مشک بر بی اسرائیل و هاتا ویتن دیریشن دو اسرائیل یان لسر باشر لبنان ده فرماندار کی هزا رضوان یا گریدای حزب الله هاتا کشتن لانیا لبنانی چه خطر مزند به لگوری روزنامه لوریان لجوغ لگوندکی لباشر لبنان ده بمباردمان اسرائیل ده سی اندامین حزب الله هاتا کشتن دونچه ده هاتا راگهاندن کو شاردار او بردف کی حزب الله ایریش او بلانچو پیشراست کرنه لگور مدیا لبنانی جه 8 جوت ماه 2023 نوفر دیریشن اسرائیل ده لبنانی و سوریه 157 اندامین حزب الله هاتنه کشتن کاروان کوچبران بر به دی آی و دمش کاروان کی کو هری کم جه 1000 کوچبران پکته به سوجدار کرنا رایدارن خوجی کو دره ولوان کریه روجا دشمه جباشوری مکسیکا بر به دولت یکوی امریکای و مشخوا دوام کر کاروان د 24 کانون ده لباشوری مکسیکا هات بو کرن و دودی چله ده بلاو بوم جو کوچبرین کو پرانیا وان ونزوئالیایne سوز هات بوداین کو در باسی مکسیکای ورن کرن کوچبر به پانکارت که مزنا بنویسا رواج خزانیه و بدرشمن ام نسوش دارن ام کارکرین نابنه توینه جنافچیا آری آگاهی درکتن لگوری پولیسین سینورین دی آید نابرا جوتمها سال 2022 و ایلونا 2023 ده 2.4 میلیون کوچبر جسینور باشور دی آید در باس بونه و اف هجمار گلکی زده چینه پکنو شاندن فضای نوینده شاندنا ساتلایت یا تایانا لگوری دما پکینه ساعت 6:39 ده روکت لپراوین یانگیجیان ایالتا گواندونگ آل باشور چینه شاند لگوری چاپمنیا چینه پکین به ناوی شیان 24 و بگرانی جبو جرباندنین لقادا زانستیا فضایی و تکنولوژی بین بکارانین نوچه دایو گودانی جان نرخاندنا بنویسا سلاطین اردهم بسرناوه داعشه چما ایریشی برانینا سلیمانی کرم بله افسرنامه گوتارا سلاطین اردمه و ها دوام دکه ام دکفن سالا دوازان یا کمکجیا پاریسی ایدی اشکره بویه که اوی ریش دبن رویبریا تایپ اردوغان ده جالی حقان فیدان و هاته پلان کرنو پیکانین همان کس کمکجیو پروواکاسونین خود دومینن میناکا هری داوی یا ویجی سسیه چله لباجار کرمانه ایران کمکجیا بناوی دایشی بو گرسه هدف هات گرتن و بیرانینا جنرال قاسم سلیمانی هات کرن رخصنن استخباراتی کارین خوین قریج و شارتی بناوی دایشی دکن میناکا ویجی کمکجیا لگار انقره و یا ده جوت ماه 2015 گوتن دای شکریه بگمان پیواجه سیاسی علی روشلاتا ناوین گلی کی تبله هوا
پشتی دروژان سرکومار ایرانی رئیسی جی وی بچه چپمنی آلیگرا AKP جی دگوت هولدانین آستن کرنا تکیدین ایران ترکی هنه لی آرمانج اساسی در خستنا شر ایران و اسرائیل بو تبلیغ کرنا ایرانی شر خزایی بو بوی رنگی دخواستن شر تواهی روشلات ناوین بلا بکن باشه بلابونا شر لروشلات ناوین بگیری کته پیشکتنین هتای روژی ددن خویا کرن کو تکیلین چتین داعش و ترکیه رهنه گلکی باشن افراسی دیریشال سرگرتیگه ها کو چتین داعش تیده تیگرتن یال روژاوا خویایه دولتا ترکیه لسر کمکجیان گلان هات آواکرن و زینتا کو گلان قردکه تجاری آشتی نخوازه و دیجی دموکراسی میجی ایرو بناو AKP MHP جی ین لسر دستراداریا ترکیه جی اف میجیه و دشار تایبت ایل دیجی گلی کرد و گلین لحرم ده اصرار دکه لسر وی بنگهی خواست ایرانی بخناو شاری لهمبری اسرائیلی و اویل دیجی کردین به پیشنگیا PKK تکوشن آزادی دکن به ایرانی را اتفاق نو آوا بکه صدمه کدن جی اوکور رهبری طایب اردوغان دخوازه حماسه جتونه کرن رزگار بکه طایب اردوغان به ایریشکرن حماسه هیوی کرکور ریکنو یا بازرگانی و انرژی جه هندستانی حتی اروپا ثابته بکه لیم سر نکد صدمه کدن جی اوکو ترکیه جبول هفکرنا به ارمنستان را خواست کو درسکی بده ایرانی کو تنگاوا زنگ زوری آستنگ دکه جبو ویجی بریا چتین داعشی لدهجی گرسیا لسر گورا گنرال محافظین شورشین ایرانی قاسم سلیمانی کمکجی دا کرن قاسم سلیمانی جالی سیاست ایرانی یا لسر روشلاتا ناوین و خودیجه کی پرگرینگ بو ایریشا لسر گرسیا گل آکو سردانا گوراوی کربو جی با آرمانجا کو ایرانی بکنوا شره لروشلاتا ناوین همو هودانین دستراداری AKP MHP او بون کو شهر لتواهی هرمی بلا ببه جبر کو آرمان جوان آمساک ملی و بدست خسرا موصل و کرکوکی هیا سردستکرنا چتین داعشی اخوانی و حماسی هیا اردوغان به سیاست دخوازه لهرمی ببه هزا سردما عثمانیان ددمان نزده امیویه که ببینن